Omu district ya Lyantonde abahingi b'omwana barukwika nkaga na bana nibo bacocerwa kuruga mu magomborra mwenda ngo babase kongera hidara ry'obuhingi bw'omurembe bamwe tubashangira mu maka gabo. Enshaho 500 z'orwezo ezubarirwe mu sente z'urukweshumba mu miliyoni 95 nizo zigabanisibwa abahingi aba beitu bahigirwe kuzikoresa n'obujunanizibwa babase kutunga entasya. Yakajura sub county ikafuneshaho 198 beneficiaries twini 19 then ka sagama sub county ineshaho nkaga ni 2 beneficiaries ninga shiba farmers aho kuza kufuna ebyo twina abantu 16 Lyantonde ruro tukafuneshaho bishatu 11 then twine beneficiaries ninga shiba farmers aho kuza benefiting muri yecho farmers 28. So wetubanga tuwadde abalimi bane jimusa kino mufite okufuna ekire emu gyafuna buli ku muti gw'emmwanyi tusuubira nti ayinza okufuna kilo 2 okugenda ku 2 kitundu oba 3. Ebijimusa by'okutunda n'ebyokubayamba omwana gwanyukuzire mwagushara kandi otakasharire mwani atakataho kijimusa naba nashisha tuja kurwo mugoro twabatahurire tukatuma nkora aho kwemwe wonde Uganda n'ukuja kutungura ihanga ryanyu niga kureka ryo mugoro imteka tekere yitu nemukorere yitu niyo kuja kutiho mugoro ninga tukamata ryo mugoro. Okurugera habebembeze n'abahingisa umuranga gwa president no gutera abahingi umujinya gwo kusharura hakire gutiyaza rukwingana miliyoni 20 buri mwaka ahabwa ihanga ryona ngo umwenu bine kugureberaje. Tulioke tutukirize ekigendero kya His Excellency nti tulina okufulumya nga Uganda emwanyi emiliyoni 2 ez'emmwanyi ez'ensawo buli mwaka. Bake wansi bakebira omutindo gw'emmwanyi embisi zinogebwa tugenda kukola kino tuveeyo bulungi nnyo kuva mu Misiri ate twononere awakaso akukwata biri hano akokulya amataji n'ekyo okuturondera akatari aho kakatari ati mbatuga munonga nkita abahingi tukufuna mukungu kukwete kandi ntugenda munonga. Obwa hatikiro y'omwana ogusire negura hagati ya sirinje 15 hamwe na kakaga okurugera hachange cy'wagushangamu umuganda garukorwa mu district ya Shema abakugombye obuhingi kurwa mu ihanga rya Australia basimire Uganda kubiyemo mu mahanga gariyo gatunguka ombye obuhingi no burisa. Ebagambirwa babiri bari harasite mafamu omuri bugongi Shema erukorwa Margaret Mbaga. Nkatandika kare kandi omushomesa narera namara nk'emyaka 30 nindisa nkatandika na dairy farming nono rutoke byonka konka tukakora mixed farming kugira ngo wabo ine kintu ebintu bingi tubikafa byo no munuru gumwe. The farming is very natural. They have nice cows, pigs. Turukugambaho na Margaret Mbaga agizire ngo murumo go kuhinga gushimiriye kutorwa nko murumo mukuru ogwakubasa kuretera umuntu yihamo bugiga. Unagira farming ekinabe nyenda nagira ki ni hamfiza abana ni hamwe byo kurya ni sahe byo kwebisaho so no bwakuboshomere ato obuhingi nibwo bwine sente umwana ko guhinga uyihamwe sente obumocho burisa uyihamwe sente empono cyenda uguza uyihamwe sente. Asimire company ya Vision Group yamuyambire ku mutero muhimbo ogwo kwejumbiro mbyo buhingi no burisa. Akani yantwira heru nkaba best farmer 2018 kunagira heru Netherlands narebo kuba kwinga narebe empingeriyo nanye kunizire nagira mani so nashemino nagumzamu nimba umuhingi wo mutano na enjora yaba mixed farming ati ninkora byona twine mpono twine njoki twine buri kintu cyona. Margaret Mbaga no mu bahingi kandi abarisa abahwirira abando kwegera hafamuye gasha kwa Sandeke William hamwe na Sheikh Abdul Latif.